driver. Sorry, Day. No, it's okay. Nice. Ano yun? Nakuha na ako. Ganahan yung kayo sa Nordstrom. Nordstrom established 1901. Ah, 3-minute walk. downtown Seattle. Ang amurong vlog is about suroy-suroy diri sa Seattle. Woo! Pagamay yan. Kagikan ko Lagi pa na walking. walking. Guwapa Bakit ko. ay? Guwapa, uy. Taas kay building, model ni siya. Mudi. Ang vlog, among vlog karon is about mag-shopping. Mag-fitting siya sa iyang mga sinina nga iyang saman kay na nagkaugalita gikan na sa Cebu. O, Cebu, nagikam? Oh, Danaw. Sa kuan Danaw sa RP6. Ha? RP6. Na. Okay. Wapa kay no. Ang akong na Sarah. Sarah, diya ano? Mga natangya. Okay, sige. Oh. Macy's. Okay. Okay. Kaya pa ko? Love it. Ito na. Okay. Nice. I love it. Oh, okay lang. Kaya? It's really pretty. Gorgeous. I love it. Beautiful. Very beautiful. Beautiful day. Almost to. Yes. Nice. Kaya nga, got the perfect model for it. It's lalo yung mga model ng Pilipina. Look at this woman. Beautiful, pretty woman. My dear daughter. My adopted daughter in Washington. Parang ikaw lang si Pia Juan. Ay, si Pia Ward lang ba? Report tayo natin! Hindi ko. Si Pia, ano pala si Pia Ward ba? Oo. Miss Universe. Uy, yung designer, di ba? He's gonna be Si there. Des. Balik. Yeah. Be confident. Di na lang ka kumkaon eh, parang mahiyos ang tiyan. So, when I walk, I just like do this. The It practice. doesn't look bad if I... Post pa ako doon. I love it. Nagulat ako siya. Dito na rin siya. Yeah. Neighbors yun. Marami na akong manghanap. Uy, shoot! Kung yung maganda. Video yan. Video. Then i-post ko niya sa YouTube. Ikaw na ako, Fonte.
Okay. 858585. Kagan man ana. Ano to? 85. Uy, paminaw. This is perfect. 8585. Oh, kagwapa. The model of 2023. Miss Emma Hayag. Miss Philippines. Miss Colombia. Oh, Miss Philippines di ay. Miss Cebu. Kapila ako konti. Picture lang. Okay, picture lang. Mana ba yan? Ayot lang, hi. Ayot lang. Ganda mo sis. Agit lang. 21. Okay, there you go. Tapos 38 years old. Okay. Tarong diha. 10 years na. Ikaw ni pahayag ka na, ha? Hayag bito na apelido. Pahayag ka yung kaugmaon. Kahayag ka yung kaugmaon eh. Pwede natin ano. Hubo na. Okay. Miss Cebu, Philippines. Ima Hayag. Tama, lakaw na Ayo. ko. Yeah. Lakaw na ko. Tapos sa ano. Kidig. Parehas. Love it. Parehas te. Nice. Ha? Kaya? Sexy kayo. Ano, balik ka rin. Tumong diri, balik. Sexy. Asa ka na? Miss Emma. Miss Philippines 2023. Do you like it? I don't know. I like it. Ay, ibang ibang model. Ibang model. At okay, good. So, Nice. wow. Stylish din. Model na stylish pa. Package din. May match sa imong Shoes. shoes. Yeah. Oh, You're so natural sis. ganahan ko. Now, Nice. Okay. Very nice. gorgeous.